Ongeri bono na gukwanira ndonsi ya sobereta se margoba ya bono chinga kchini gukwaligania semesa ya mangana Amayia nyara gukumanyika tero twabereta gukwaligania kurwase mambi ya lenge ntambe kweka chinse chigabono chia bono margoba na mange habereka okolekana ayo abalike baitu babiri bagosangiria kurwa chinse mochonsi imena isiko yorgongo ruwa kusinyira bono litukeriganeri ya Jumatatu tariki 5 omutenye 12 umwaka bw'ikiri bubere na merongebere nebere gati yali ngo cyukumanyu mwancu muligereria inyarani gaberega kurigerwa asobo imejoisho auta na erogo cyokoletera gwetera sumuno bwimanyiryo litanganike gimantaraje kunyo sansamura na gukomanya senchera yelibo atanyara mwana ywa senchera yoko ya chuta. Yugogo chaka wekonya tolende abana betu mapema mbanyora liguliri ogosara abana abanyarokanto ligo chiwanchira nenga Eyemo yaga Yesu gukote biro mu women rep county ya Kisii Doris Donya toto. Serikali taligere iribu ya asakwanda bube abantu imokirigoro serikali yobusareka nigo twitabira ndokorobekana kuri tukuri aramisi korobere na Raila Odinga gati ya wamenye kurwase county ya Kisii batebire. Sasa hivi sio wakati wa maandamano bali ni wakati wa kuja na mikakati ya kuinua uchumi wa nchi. Omukonyi w'umunyakiro w'ekyombe KBC Juliana Jerera bwetigirie mmeremo ekerokeria abaisilamu bagikerio korobekana korobere na Raila Odinga litukoria aramisi ya Nairobi. Asa yomonenda mange mwanchunguri wono isaranso ikono kogena kwana bunalitu kolia waneligia liarenge eriterane nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Asokonya chaka emargoba yabono Ensa Eyemo yabono margoba tuyachakire kurwa igase county ya Kisii women rep county ya Kisii Doris Donya tota seri tukulia kubwatira nebengeri ya KCB niko bono bachaka kurwa maegelio anene asenchera yo kunyara gukana ogosaro kumwana munyaroka niko chinga keji Doris Donya tota yabuna nachi kubwatira na amone byombe binde kwaneki anasa chinga kechi ga chimeyega Yesu guko ogosaro kwa bana nkoligochi gokolekana omulikitonde mo Steven ni gatarwe kasense meyonna gotwaliganira roboti rokobwatia. Omoye gorero ni gorenta mwabwatani korwa visio mu women representative of Kisii Doris Donya Abuli abuba kwegerera omwana omoiseke. As a family KCP, we were approached by the women rep who is in our midst, Donya Toto, that she's very passionate about this idea, and this is one of I think flagship project that she wants to drive to ensure that the young child, the girl child is not affected in any way. I thank Kenya Commercial Bank because you realize the women reps we've not received our affirmative action fund, but we are moving, we are rolling out. They've partnered with me 100%. Nothing has come out from the women rep office, but courtesy of KCB, we are ready to train over 150. We had a target of 100, but they came and you can't send them away. That's why we are here as a family, KCP Foundation, KCP family, to support this noble cause and ensure that there is no girl child who goes through that process. Somo yego yuo niga abana bubase migwigoro yo gutasarwa mono ase chinga kechi cherusa yo mutinyo 12. Ere twachaga office ya women rep gocha kwa support ase moyego igaretire yo konya abana baita baisike mba basakonya kwa babagusarwa ono kinekeranga ri kiasani kwa rumne Gusii abana baita babere bagwetera makongwa amange ande twanyoliro musubati yiga mama county onyorere tiga kwa aigerera abana baisike na twacha kwa momo na tali ari byo kugutara soro gendoro yiga ntomo support yetu na ntogenderere ku support asamangana yiga yo konya abana baisike gati yemechandende ya abana yakwaniru namo namalita mapema chinywomo chia mapema abana gutacherwa inse ogosiereri kwa baibori amone bikorwa binde bigoturubania chimbwa chingi yaso omwana omoiseke amonomo mura naende mwisho konyorabo ya juzi elibarwete statistics cha HIV mwaro Gusii igotora among the top 10 counties yugogo chaka wekonya tolende abana betu mapema mbanyora
liguli li abetire ase HIV gake umwana onde tabetu ne ligweli ga abana bakine buya mambi na mambiende na bobora bubwaito. Watoto, kama unataka kuwa kama Doris, uache kukeketwa. Kitu cha pili, ukienda shule ufanye bidii. Abakwani mbachengera omoroberi oyo bwabise mu women representative ase bamwomoyo bwokugendera nemeroberi buneye nonye ekinayo kwamirere obuyibwaye kigendera temeke gambero gya Kisii. Sisi tuko nyuma yako. Hata ile kesi kokotini ile ni bure tu. Hata wakisema kura zipiwe tena, tutapiga raundi hii tena. Zijae mpaka niende kwangu kuchukua debe tuweke zingine. Inche nkora ingie kura ya none Eyemo ya renge, lakini I did not make a mistake. Nonye koromoke igo baba ebintu twarorire gwachakire kuigeka ase Kisii County twarorire nga mbele iko sawa. Korwase egekaro kya lero a service ya Oma Women Rep me county ya Kisii negengane mwamu ya nyalire korwe gwa sabwatani bonsi me binyoro konyara kwene kivuna ngubwatira na bara maboko kwene kivuna bakyananiri ebikoru byogo saruko mwana omuiseke elie county ya Kisii nyale kubwekana buna chi county chinde imense ya Kenya. Ko reporter ya Ndizi TV korwa iga service ya Oma Women Rep me county ya Kisii Ensa ya Busongo elie taliane Ndemo Steven. Ndemo Steven mbia mono mulike itobene hasa roboti rwa sinchira yobo ikirano bono gotigana roboti rwa Ndemo Steven tomena no mulike tokurwase county ya Nyamira Jobu maange yogo tumanyibuna ekinya gyo kwamerelia obuibwa yo mubunge West Mugrango meya county ya Nyamira Steve Mugaka nigo sentunde ndigya tegererwa seke gambere kana ngiye county ya Nyamira nse bumuna chobina wagwire kiare abwasanyara komochia omosoelie bwekinekyo oyiba igole koligiye kerogo kyobo jumba se bunge yogo terase kyamma kalikia ODM Rogers Muture ananega mwatebita amase kumubwatira ni mwakiri dansa ni omwale ase kinagyo kwamerio bui ase bunge yo ya West Mugrango roboti rwa senchira yobo ikirano imeyeke gambero ekenene kya Nyamira nigo ekinagyo kwamerelia obobwibo mu bunge West Mugrango Steve Mugaka kyabage kogenderera bosibwo munachi ekina wawire kiare ase omosweri Rogers Muturi oyuboigo ole kurwanirira ekerero ky'obubunge bwa West Mugrango gwetere kyama kya ODM abagago ikabosibwe kegambero ase arwa masabo chikura kolingolirwa na kobarwa buya ekiagera ateba nchi abwate obotutukanu are more than all other seats to fight for. In that regard, we wish to ask this court to grant us an order for scrutiny and recall. Boigo niga mocha ekiombe kya IEBC asogotwara amamocho asokomenta chikura ase aru obosaiti goetera e video. The initial declaration had a margin of how many votes? 353 votes. Motuli Dennis Anyoka 1,023. Motuli Ongera Rogers 16,524. Korende omunachi ekina narwa ogochika video echinchi chigotumekwa ekiagera nchikera nechi amachiko ye koti. The certificate is misleading and cannot pass as a certificate under section 106D, B, sorry, not D, of the evidence. I think let's proceed. What's the plan on that? Ensa moyo kwegerera obubwibwa Steve Mugaka njarwa amasabo omosweli taswana ni Danstan Omari asobo saiti bwaye ekiagara taliye gati abantu aswerete. Humbly pray, my Lord, that any mention of the name Danstan Omari be struck out from the court proceedings. Engana yabage gwancherano no monachi ekina bunatamo swana ni Danstan Omari ase obusaidi bwaye. The court agrees with the petitioner
then the said Dunstan money will be condemned and hard. I therefore sustain the objection and make an order that paragraphs 80 and 87 of the affidavit in support of the petition be expunged for all character. Ntobe toko bamanyibu na mangana rabe kagwatika igoro yekineke kya West Mugirango kurwa samaga choye koti ya Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi Biamono omulike itowene Job Maangi kurase county ya Nyamira gotikira boiga se county ya Nyamira samo tuko 15 limo anasoko nyara kurwania Kisegi chegenkana boigo okogikiryo kunriwa nige kyombeke mugitaligia serikali ya se county ya Nyamira kama nyakatibu na zinduka mashinani kiabage kurwa basemya gochechi nsemo se county ya Nyamira omojigo yunigo cha kolekana as vocation ya ibuchai kutoka as ward ya Bogichora ase county ya Sabaiko bate abuna mbacho gwetana na chinsemo elikone kibuna nkuru wa roba semya igoro yoko nriwa na boigo chisegi chegenka gender based violence anase county yo ya Nyamira. Kwa Ronald Gisore omorai ase kyombege azinduka mashinani ekyoge okora imirimo ya ase county yeto ya Nyamira tutore igasingincho yo muyega bwa matuka ya 15 na limo yo kwegera obwene bwa mwanya bantu as someone who is songo bakoroka 16 days of activism against gender-based violence. Na esababu egotoleta gaiganeringa nogo segeta abantu baito ase binyoro bito elinde batabuboke asoko ku morikama ngana yaiga yobonereri ase binyoro bito. Nyamira County tukiongelea maneno ya succession, tumeongea maneno ya sexual offenses na mengine katika hii 16 days of gender activism. Sasa hivi tunaomba sana wale wanaoishi Nyamira watusaidie katika kutoa maneno, kutoa taarifa, tuweze kujua mtoto anaponajisiwa, mtoto anapodhulumiwa mahali, ili tuweze kushughulikia na kuweza kusaidia wale watoto. Na gotiana yubono nigo abarai kurwa asidini ya Waislamu barokane komochumure wekya kya ODM Raila Odinga anasemero bilyogo chigotwaro kurobekana asensemo ya Kamukunji meye county ya Nairobi kolengana nabarai ya Waislamu bagokwana kurase county ya Mombasa nigo batebire buna ichine chinga kichia benesi ya Kenya bantogotwaro bwa matobu yana bagokumurekira mangana ya magendro nigo bamochiri mure wekya magya ODM Raila Odinga asemero bilyayo guchikomera nagati ya Kenya nsemo ya Kamukunji se county ya Nairobi elikanya rokorobekana sokwa merelyo burayibwa ye murayibu Ensa William Samuel Ruto na boni go chinga kichirira abakagote abuna mbachikomena stali kicho boy ghost kikomenya sogote abuna mbara itabirana no burayibwa ye asogote abuna Ruto nigagendete koranse ya Kenya sinchira itabwenereti. Sasa hivi sio wakati wa maandamano, bali ni wakati wa kuja na mikakati ya kuinua uchumi wa nchi pamoja na kuijenga nchi kimaendeleo. Hatutopendelea jambo kama hilo kufanyika, isipokuwa tunamshauri kama viongozi wa dini and other stakeholders ya kuwa itumike zile njia za kisheria. Wacha mkondo wa sheria ufuatwe. Na kama kuna haki, wacha haki iprevail kwa namna itakiwavyo. Tunasema no violence, no civil unrest. Maandamano ni evil. Uchochezi ni evil. Kumtukana rais wetu pia ni evil. We need peace and na hekera yuboiga gendrete omu waziri wa mangana jobwerani omanyekanete buna Elio Walo nigo bona nyerega koboria barayikurwa sorgongo rwa Nyanza kwene kibunango bwate sibale serikali ya Kenya kwanza na gotiga kuyamereria asobo korrebwaye elodika okwana kurwa sensemo ya Alego Usonga nigate birubune serikali ya William Samuel Ruto nigo yabekire nsemo bilion chechibesa ekibono chigo ikirania magendro asorgongo rwa Nyanza okwana kurwa sensemo yunigate birubune chinga kichi gani gwikiraboni ga serikali yatumire shilingi bilioni 2.5 asorgongo rwa Nyanza asokonyara kubeka amagendro nigo chinga Kisumu yego yuboigo oyo kabero mugabano omukuru we county ya Kisumu Jack Ranguma ahikirana asomo yego yo asaboigo ahokoboka engana yaye omuwaziri wa bwerania Elio Walo asokoboli Nyanza asorgongo rwa Nyanza kone kibunanko bwatsi bale serikali ya Kenya kwanza asogwikirania obukoleri.
that the old tactics of politics of creating mayhem in every 5 years, that is all gone. We must change the tactics to be able to engage the government with a dialogue of bringing development in this region. And that's my plea for all the leaders that we have elected. Let's work with the government of William Samoei Ruto so that we can bring development to our people. The president has already proclaimed himself to the effect that the time for politics is now over. It is now time to offer services to the common wananchi. Specifically for this region, we had got a feasible and viable economic blueprint which we developed before the elections. Time for politics will come. It is now time to offer services to the common wananchi. Nago tigara boigo asamangana yobura yumure wense William Samoei Ruto ni gobono abere ga kubori byombe biribi kunyara kwegera aneno wene bwamwanya bantu nabo kuligereria okurwanira gwo kunyara bwene kwene kibana kubwatira nabale asenchere mu yokunyara kurwani obukurumi aiga sense ya Kenya. Ruto ni ya kwana chinga kyare kubwata ko roboti rwabene igoro yebarasa jobo korere asate biribune ganga yebyombe aibwata na tebyombe binde bibwana tegocha sobwamo kwane kibuna nkonyara wale kurwani obukurumi aiga sense ya Kenya. Ruto ka ukwana chinga kichibo igoni gate yabuna chikubwata niana kubwate si ebigambero aneko ene kibuna nkonyara wale bagusiri obukurumi aiga sense ya Kenya. Somo yugo yokolekana se county ya Nairobi ni gabwata ni baikirana gati ya bumuna chebi no banane religious Martha Koome nuludini aji gati ya baraibande amono monogaliwe bunge abwasi bate bokubwatira nango chikwane kinkoboro gati ya chinse mochiri serikali na chisari serikali kwane kibuna ngosiri bale obukurumi aiga sense ya Kenya. We are all in this space because we have to act in a manner, and everybody is entitled to do what they must do. And it's okay to take government to court. It's okay to take me to court. I have no problem. If you have a matter, and if I lose, I have no problem. You know, I move on to the next. It means I was wrong, because nobody is an angel. Everybody, all of us can be wrong or right, but we leave it to the judiciary to decide whether one is guilty or one is innocent. I think that way we will be affirming the foundation of the rule of law in our country. I congratulate the NCAJ for your fine achievements. I note that this has been made possible to a great extent by the diligent execution of your strategic plan. Na boigo chinga kichumuna chebina Lady Just Martha Koome ni gate yabuna nsemo yebigambero bagenda tekoligere na kibara robo korre bwabo gochasaba Kenya bonse wanchiria konde wanse gotayo Koome boigo ni gaba gakorera libabere bagotera bune bigambero asaba igo babo lyokubori ya gochasomura wense kone kibuna nsemo yebigambero nkonyare gotwara chinchira chekerero chokonyara goikirani obokoreri bwabo. So NCAJ recognizes that we have to fully harness technology and the potential it brings in accessing justice. Accordingly, we have established a working committee to facilitate the rollout of the ICT focused on collaboration. We are working on building seamless interoperability of ICT systems among justice sector agencies. To support this, we intend to scale up investment in ICT across the justice sector so that all agencies can be at the same level. Given our strong belief, and also which we share with Your Excellency, on the effectiveness of ICT as an enabler also of justice, we hope that the National Treasury can ring-fence budgetary allocation specifically targeted to ICT for justice sector agencies to ensure undisrupted delivery of justice. The report also identifies challenges that have continued to plague the sector. These are limited resources, human and financial capacities. In addition, we observe that there have been instances of overlapping mandates between the institutions that are played out negatively in public.
Na go tigana nayo n'umuntu umurigeri bono tigatumurikira lya bakaokolekana omokonyi bumunya kirobo bweke mbekeli kyobo choli nechibibe IBC omanyikatwa na Juliana Jerera ni gobono abereka wetigie mirimo litukulia lero eyemagega ye committee bene yabakego choro enyare ko batuka ere amona aba commissioner bande batato inyira bono Jerera ni gobenyoreta sabe maega yokwerusi kurwa sekyo kona ba commissioner chinga kichobo choli bone bwa amachibu bene alenge korarigwa asebate batuna bochori umbokoriri asenchere yo bwasire no bwasio kumaga yo koroboti rwabo nagote una mbaita berenta na machibu yo bochori bo mwako yega bwikiri bubere na meronge bere nebere egento kirete committee benne kunyara gochoro kunyara ko batuka ere amona bande batoton igoro yo kwerusia anseme yo korari ya chikura nabo nigo aseri ukabaga kurikari yo gwetigie meremo Jerera ni gate ya una ni gabere ga konyole ga senkongu asokunyara go ikirani meremo yaye asate bire buna ni gobona atachikoba ane kyombekyo ikabone iga Jerera ni garo yo kabere asaba commission abane bali balenge gotukwa wetigemeremo ani gago chamaga justice nyangaya nero wetigemeremo ekiyaeta ekibono getikata na commission abandi babere aho wikirabone getramanyekana inkibarachi kwimuke segetambukiro kyabongereke maiga yabere gati yabane wetigemeremo kurase kyombekyo kyobo choli nechimbebe IBC. Kanisa yekiangirikana korwa sensemo yedasisi ya Kapsabet igotoka se county ya Nande ni goba koromo je gobenne bukunyara ko basaberense mo yabalendi anabanyanyimbo korwa sensemo yo kolengano mu askofu monewe kanisa yo korwa se diocese ya Kapsabet se county ya Nande ni gatebire buno mo je goyu ni gokolekana kiro mwaka sokonyara ko bayikera abanyanyimbo na bwatani bobolende eli konyara go twara obwamatobu yagati yabalende nabo igona amenyi benseme yo kolengana ni ganyara ka uno kubwaterana kwaba mona banyimbo nensemo yobolende ligego cha sogo chamo ekereba ko basabira balende kera omwaka cinga kechibo igoni ganyara ko buli babunge ko ne kubunango itibale meswade rengete ko banyara abanyimbo eliko nyara ko rwabo koribwabo bwabene. Tunakuja kutia moyo wale wa discipline forces. Tumekuja pia kusema ya kwamba kwa sababu tunafanya kazi pamoja ni vizuri kushauriana kama sisi kama stakeholders. Kuja hapa kumtanguliza Mwenyezi Mungu kwa kazi zetu na pia kuleta uhusiano wa karibu na mtagusano kati ya sisi na wananchi. Ule unyanyapaa na uoga ambao ulikuwa kati yetu uweze kuondoka na tuweze kushirikiana kwa mambo ya amani. So we will support you. The government is committed in reviewing your salaries, and when it comes to parliament, I can assure you we will give you the necessary support to ensure the salary review of our police service, of our discipline service is given a top priority. Those things, as we work towards it, you also need to serve our people. Muahudumia raia yetu, hiyo naomba kwa heshima. Na boigo kumusana no gotindi nawe gone chiburaburu niko chene kiwase University ya Machakos litukulia lero gati y'abanyanyimbo amona aboroki wa kurase University ejo kolengana aboroki wa buniko bawate buno bolendi go bwarokane ko iranda nsa sekera ngo kegoro maga yo moroki wa yo mokonyara go siru mabwaje aso konyara go sagano na go ito na bantu batamanyire niko chinga keche aboroki wa University ya Machakos batebire bunense meyo niko yara ndi maiga asaba aboroki wa gotaye go bolendi boise na sabatebire bunna aboroki wa mbale bagendrete kolgigwa aseganga yoko nyara go itwegento kere baroko nyara korobekana boigo aseki yaeta ni gaboroki go ikomina bane banyara ko bekubyara nabanyanyimbo kurwa sensemeyo asekerenga buna nigo barenge korobekana no naboni go keraboni gabatebire buna mbagane tyo bane bwabo asokungusana no kwabo go kane kiwa gati y'abanyanyimbo amona aboroki wabo kurwa University yo ya Machakos. Right now we are aware of only one of the comrades is dead. Anaitwa Duncan Kipngetich. Sasa amelala huko kwa Kenyatta National Mortuary huko. Kilitokea ni comrades ndio wanahangaishwa. Sasa ukitoka kusoma huko kwa shule tuseme hata ni saa moja. Cause kuna classes zinaanza at from 4 up to 7. Sasa ukitoka kwa classes ukienda kwa nyumba unakuta umevamiwa. Unapigwa mavisu, simu inaenda, kila kitu inaenda. Omonchumuli kidobono asoroboti orubuno kungsana no gotire ne chiburaburu nchene kiwase University ya Machakos ase county ya Machakos ni gorogoto iro mutumoko asamangana mayense mo yabono margoba litukunelia Jumatatu kerotoko nense mende studio tumera na captain number 001 Ndemo Steven atumanya mange ane kurwa sense melia ye chigosoria sebiro bitere bitambe kurana cha kusangamo naye korende gendra
gotobwate gwetana semelia mtandao semu ya Facebook Ndizi TV News the digital na bagan semelia ya YouTube na bogotana buna Ndizi TV News nyora mache tuskagendera gotengera Ndizi TV ndemo Steven Chigosori. Umurobrio bw'ikigosori nigokoretwa sore na Peak Uniforms and Sports Center abarusia na buigo abaonia bechianga ao shokobeka banyore imeyumuchukisi ase nyumba ya Baraka Building angena Shivling Supermarket gosoba kiresime ase namba enoti isaronebire ibere noti isato kianda isaronemo enoti Imarago bengi ya korwa ndo sasa gatangere getaseni Ndizi TV korwa ase maite abanchi bechi gosori bagenderete kubwati amana rengete World Cup ase tabaite kiraboniga gose gwachenchire timu eri gotioterie sente kiraboniga ni maite bali oteterie timu ya Senegal mega yero gosoki ku bachenchire timu bali gotioterie timu ya Germany mega yero gosoki ku bachenchire timu ayi gwachenchire enjoy England tinda chenchi tiabono kwa ne asamanga na Amayia ye chi gosori buna botambe iretera nende mo Steven Captain 001 Noto chakamanga na Amayia ye chigosori korwa segeti gia kyoge gotoka imenya ko award abwase chigosori chake bosani chegetaseni Ndizi TV chabete ko bachiko genderigu ase weekend yaita ase egosori ya igoro ni timu ya Ndizi TV FC ya chete makali ye chigori ibere na abarimu ba Cardinal Otunga Musocho egosori yarenge nkonkurendo chitemu chonsi ibere chigaitaba amachibu ya egosori eyu na kogokero bwa mereri bwarenga ase egosori eyu Kwa niaba ya Cardinal Otunga ndathikotebanga abanji ba Ndizi TV mugendere gukini talents na bali isko Gusii aito tukini abana noroje na miaka yetu ya chire ngunya kuminyoka tole ono Ndizi TV genda masinani mutubwate si talent chirichiro tubwaterana ni county government tukini talent chetu. First of all twagira mbere na technical bench wali realize makosa salenge babekate subs who came back waka musha game mupira wa makongu twabate timu ya Cardinal Teachers asegeti ya kyoge field twanyara komina na lakini mwisho twanyara kuruwe makarabe ya 2-2 kasama tukale bose ntorenge goikiri chiskuru chinyenge senga kientambe abalimwe bakobekera sime na kiretinga kichogotoka vune chigambu ya basanga na kogoserinde chigosori chibe chikogendera igo buna Ndizi TV ko barga nitole bonsi abalimu be chiskuru abagosori koruchirombe ao munyare kosori na Ndizi TV musange elinde tosuki chigosori bosio Chita kaisato maega ye gosori katie timu ya Shabana FC na Silibwet Lions konyara koera segeti kelike mekarebu na Bomet Green Stadium nigegori ya Peter Ogechi ya koente timu ya Shabana FC konyoro obobui bwegori ya Eyemo asevosa abone se timu ya Shabana FC yoleta chi pointi sato ase gosori ya Yentangani asama merano a National Super League NSL Chinga kie choni go timu ya Tendere FC gekora uno moro kyo mone makaine buna Isaiah Philip atero nambage ndete kwe yarigani magayo ko baba jangongo be league ya Kisii County League koene kibuna bosio poko chaka kwe league ya Nyanza Regional League Zone A ase timu ya Tendere FC rabege kokosolia munechi timu chinde korwa se county ya Kisii ne county ya Nyamira mbage ndete kwe yarigani bosipo ko chaka kwe league ya UNY barachiko bagosoa ase korende batebiro mu chando monene no koneke namba bwateni boisaine bosio bo chaka kwe ligi yeyu ase timu ya Tendere FC ne prepare kiagira se county league ya bwat mupiro county league no mo yo tuko chikogenda boniga no mo ne team ne coach na bere ngulgireria timu ya ito tubwati mosiri tubwati pesa muna woniga ngiandaliete kororo mu MCA oito paratiso ndio muchumbe ndigina basani at least patemeo kwenye timu abana aba banje tegutuma
ande mbagwata maskani ande batuwete na wese orana ndo moketiri mogere muntu monenende na orana akibana akibara akore batega role lakini na bana bagwata discipline ande mbai prupete mbali mabote nande na bakurfa chinga kia chechu nigo Isaiah Philip anyarego sabe kyombegia Football Kenya Federation kwena kibuna bali bakorubugiye sirimbi ase chiko sore makende buna chire fari mbaye bakubugiye se chitimu chonse kiratoro bwene bwaba ase chiko sori ase batebirega time chande menene baetera ase ntunda eta ya Kisii County League nenchire sirimbi yare kobugigu ase bena nebyo bya league yeyo mostly byarwane ase chilef mostly chilef njibwate challenge nyingi mostly timu ya ito tendreusi atora challenging kurumaega mostly ase chilef konyole lef ibwate mostly abausinyana na players utaka kupanisi team nchenda asabe chilef chito chibe transparent mostly wanyo muntu agosire mbabwate disikolia bata kupanisi umuntu tali team Tagotiga na mangana